Ćao Darko, Mira Popović iz Novog sindikata. Kako je Mira Popović iz Novog sindikata? Što radiš, reci mi, ima li što novoga? Radim. Hoćemo li mi dolaziti na red? Ajde, slušaj ovako. Znači, zovem se bukvalno za sat vremena. Dobro, ajde. Ajde, novajte. Ćao Mičko, čao. Alo? Darko je. A Jesi, ja u tebe imam nadu, kao moju djecu inače u Drugoniku. Slušaj ovo, reci mi. Evo, nedjelju punih dana, baš sam pričao na meni policiji juče. Znači, oni pod fonom da je to miješanje u druge medije, znači, dobro. Sonja Drobo, Rajko Šebek, znači, pričao sam, znači, punu nedjelju dana, znači, sve sam prezentovao, sve štima, i naravno, posvađa se. Ja ne pričam sad već nekoliko dana sa njima, upravo zbog toga što je to njima miješanje u politiku drugog medija. Međutim, moj argument glavni je bio, jer se televizija prije tačno pola godine i flagrantno miješala u stvari vijesti, kad je objavila ono da vas izlazi iz vijesti i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni su rekli, ne, to je prva stvar od postojanja moje emisije za koju su oni sjeli, napravili se stanak i rekli da ne može. Ne rekli da ne može, nego, znači ja sam bio tu, nego rekli, znači ne bi da se bavimo tim. Oni su potpuno u pravu, tako mi je rečeno, znači sve to što ti pričaš za pravo si za sateliti i tako dalje. Međutim, ja sam tu na jednom drugom fonu da to uradim. Kaži kako? Ja sam stupio u kontakt sa studentima ovoga fakulteta. Dobro. Znači, i evo, treba sutra najvjerojatnije da se čujem sa ovim dječakom koji je predsjednik tamo njihovog, ovi što će se pobune protiv toga da su ovdje. Znači, čekam sutra njega da me zovne, ja sam rekao njima, ako mi se vi pobunite, i onda, jer su mene potpuno odrešili, onda sad to više nema veze s televizijom, ono se ima indirektno, ali znači to što smo se požalili studenti i pričimo sa tim. Znači, to je, kažem ti, tako odvratno, jer se s jedne strane, znači to nije paritet, jer se s jedne strane miješaju stvari vijesti kad im ne odgovaraju, a s ove strane se, neće se miješati u Crne Gore za to što su oni tako, znači, odlučili kao to možda miješanje. Onda, a čutali su mi kad se rekla, a kako su se miješali u vijesti. Znači, žestoka svađa je nastala oko ovoga, niko ne spori, znači, od njih što moram stvarno da ih tu s te strane zaštiti. Niko ne spori da niste u pravu, jeste u pravu, ali jednostavno... Pa znači nećemo moći nikako da učestvujemo, jel? Pazi, znači, čuješ li to sve... Znam, samo ako studenti to krenu, to si mislio da kažeš. Znači, ako studenti krenu, znači nema Boga osta koji mi to može zaustaviti da... A kako je tvoja mišljenja povodom toga? Hoće li oni ili ne? Oni, pa vidi, znači, studenti su ovdje, znači, pizda najviše nas. Pazi, došlo je do toga da ja moram njih da zovem, da bi oni, znači, počeli da se interesuju za takve stvari. Znači, to je tragedija par excellence. A znaš li ti koliko smo mi, baš ih obavještavali da bismo bili tako, znaš li kako nam je situacija sad? Šta je bilo vama za posao? Ništa, mi smo bez posla jedan i dalje. A što onaj dan što su mi rekli da su... Ma kakvi, to su samo laži, to nema nikakve... nego morat ćemo, znaš šta je Darko, ja imam 4 studenta, nema od čega da živi, moramo da čekamo sad sudski proces, mi ćemo sve to dobiti, ali to treba da se premosti, a mi smo čak stavili u drugi plan sebe, jedino smo htjeli još ovo da izađe, pa sad ne znamo što da radimo, znaš? Eto tako, ništa onda Darko, tebi najljepše, hvala. Ne, nisam ja još završio u borbu za ovo, znači to budi uvjeren. Znači, ja protiv ovoga ne mogu, jer su to 3 urednika protiv mene. To prvi put kažem ti od kad ima, znači... A čekaj, mili, Dušo, reci mi ti, Drobac, Šebek i? Drobac i Šebek, znači ja ti tu a rade, šta radi tu? Rade je bio on više nije urednik, on je direktor televizije, on može odlučiti o tome, ali to je njima nekolegijalno miješanje u stvari drugih medija i to je to. A rekao kako vam nije bilo miješanje u stvari drugih medija kad se o vijestima pričali. Pošto si ti toliko fin i ljubazan, mi bismo sad to, znaš, odmah u novine, mi imamo vijesti otvorene, znaš? Imamo strašnu prođu vijesti. Pričao sam ja sam pričao čak s Čekom iz vijesti u vezi toga, da mi se ne daje to. Pa rekao sam mu ja već. A šta on kaže?
Pa ništa, pričali smo oko mog prelaska tamo. Pa znači što, nećemo mi radi tebe, a mi bismo sad to sva nas razvojno okrenuli, jer si ti bio... Ne, vidi, znači ti slobodno možeš da kažeš sljedeću stvar. Reci. Znači da si pokušao na Robin Hood, međutim da zbog kolegijalnosti se odlučili da se time ne bave, iako znači smo krenuli za to, imali smo inicijalne dogovore. Dobro. Tako, slobodno ti možeš to da rečeš da si došao do televizije, međutim, očigledno, znači Jer zašto? Ti nisi odustao, jer ti nama reče, ti ćeš nama reći u pisanoj formi ko vam to brani, a sad nećemo od tebe da tražimo... Slušaj, znači ja ću tebe još da poradim na ova dana sljedeća. Na tome da mi se ove pizde od studenata jave. Da. Ako mi se one jave, onda oni ne mogu da mi negiraju to da su se studenti javili, a ne radnici drugoga medijske kuće, razumiješ me? Tako da ja premostim tu, znači da napravim rupu u tom što su oni mene rekli i onda jednostavno se bavim tim. Jer nema Boga osta koja će mi zaustaviti da radim sa studentima, razumiješ? Jer znaš o čemu se radi? Mi smo sad ostavili čitavih 10 dana, mada su nama nekih, naravno u diskreciji, mi nismo mnogo to pričali, niti smo htjeli, jer si svako ko je nama prijatelj, mi ga držimo potpuno po strani, da bi nema nikakvu strkotinu, ali znaš što, mi smo 10 dana samo u očekivanju toga i ništa nismo djelovali. Tako da sad ne znam... Pazi, ali ja se bukvalno, vjeruj mi, kurendi se očeo grobo... Ajde, nemoj mi to pričat, molim. Pazi, svaki dan bogovjetni, ja raspravljam s njima, donio sam im svu dokumentaciju, pokazao. Vidio si čovječe Bože. I čak sam rekao, znači da je u konfliktu interesa. To je klasičan konflikt. Sebi stan iz televizije Crne Gore daje platu, ovamo gdje predaje, a ne može da bude profesor jer nema zvanje profesor. Tako da je to najflagrantnije kršenje. Ali tu umjesto studenti da se pobune, koje su izdettine, najveće naši. A kako će se pobuniti, moj Darko, no trošiš to kad onaj mali priča što mi to nismo pokrenuli u novembru, mi to pokrenuli u novembru. A ja sam ti pripremila i onu od Ministarstva rada što si mi tražio da smo registrovali, znaš, sve potpisao Radunović. Ne bi, prvi put, kažem te, u 3 godine radim ovo. Kao zbog kolegija, ne da su mi zabranili, ali kaže, naša je politika da se ne miješamo u stvari drugih medija. To nije, boga mi, stvar drugih medija, to je život, to je protivzakonita stvar. Naravno. To nema veze s medijima. Šta im je argument, zašto? Vidiš, neću ja samo radi tebe, kazala bi ja malo Mešebeku i to kako da ne umije da se obrne, znam ja neke stvari, znaš i to, ne neke, no mnogo više. Slobodno ti, vidi. Ali neću, brate, neću, sad tebe nadiram. Znači ti slobodno, znači... To je nepošteno, bre. Slobodno reći, evo, dali smo onome Ivanoviću, pogledao čitav slučaj i niste mu dali da radi. Zašto? Slobodno. Možemo li to da kažemo, dali smo mu to, ali nisu htjeli, zbog čega? Ili šta misliš da mi pošaljemo do opisinu? Evo, slobodno. I da tražimo njih odgovor. Da. Ali sad onda ćeš biti da si nam ti rekao, pa ne znam kako će... Samo da ti objasnim nešto. Ja sam njima rekao da ću vama da kažem što je mene rečeno. Znači mi možemo da kažemo da se sastao urednički kolegijum u sastavu taj i rekli su da ne može da ide ta emisija zbog nemiješanja u druge medije. Je li tako? Izuzmi urednički kolegijum, nego samo reći oko. Znači, autoru Darku Ivanoviću. Slobodno. Znači nije dato da se bavi time, zato što su se pozvali na to da neće da se miješaju u uređivačke stvari drugih medija. Dobro. A ti na što ako budeš mogao, vidi mi to nećemo raditi dokle ti za ove 3-4 dana, ako budeš mogao javi nam, ako ne, stavi tačku pa da mi idemo dalje. Ok. Hvala ti najljepša. Vidi, znači, slušaj, bilo što mogu da vam pomogne. Znači, bilo što, za bilo kakvu stvar, zovite me bilo kako, ne znam, vi ste pravnici sve to. Za bilo što za medije, znači bilo gdje, jer jednostavno, gadno mi je što s tim ne mogu da se bavim, pazi, da mi je to neko zabranio, ja bi sam izašao iz ove emisije i rekao, oni meni ne zabranjuju, samo kažu, nije kolegijalno i nećemo to da radimo, nemoj time da se bavim, zbog toga što nije kolegijalno. Ja rekao, pa čekajte, objasnite me, ako je miješanje u vijesti, miješanje druge medije, kako nije ovo, ne razumijem, je potpuno to. Uglavnom, znači ti imaš od mene informaciju, ono što ti je od mene informaciju koju možda barataš slobodno, da si mi se obratila, međutim, da uredništvo televizije nije dozvolilo, televizije.
Jeste, znači da je odbilo tu temu, da je može slobodno staviš, i odbilo tu temu zato što je to po njima miješanje u unutrašnje stvari drugih medija. Dobro. Slobodno, to ti informacija koja možda raspolažeš slobodno. Dobro, Darko. I možda je plasiraš gdje god hoćeš. Dobro, Darko. I ime i prezime moje slobodno da onaj... Hvala ti, Darko. Reći ti da sam ja htio da se bavim tim, međutim, uredništvo, to je s tim televizije nije htjela da... A ti to ne smiješ ni javno reći, jel? Ja to smijem. A možeš i ti reći javno na Robin Hood prije nego počneš da smo mi poslali papire i da je kolegijum za... Samo i to je nama dosta. Da. Da kažeš... Može, ajde, znači, evo, sa nekih 70% vjerovatnoće ću to da kažem. Ajde pa mi samo javi, reci da su poslali i da se oni, dobro bi bilo da kažeš da se slažu sa time što smo mi poslali, da mi smo u pravu, ali da ne žele da se miješaju u te medijske i da upućuju na novi sindikat da svoj pravo potraže na drugom mjestu. Može se tako? Naravno, to ćemo se dogovoriti tokom nedjelje. Ali prvo da iščeprkam, znači da dokle misliš ti da mi ništa ne preoduzimamo? Krećite vi dalje, ali ja ti garantujem da ja od ovoga neću odustati dokle mi ovi studenti se ne jave, shvataš? Dobro. Znači ja ne odustajem od ovoga, ja lično nisam odustao od ovoga, ako jeste i ja nisam. Znači ako mi se studenti sad jave, da se oni bune protiv toga. Ma znali smo, vjerujem i 99,99 nama su i veliki štihovi koji su to rekli, neće vam to sigurno dati. Djece mi, evo ja imam 4 djece, ti se uče u očev grobe, ja u djecu, mi smo to, ali smo računali na tvoju hrabrost, s obzirom da ti izlaziš sa hrabrošću, jer ne može tebi niko da zabrani, imaš sve argumente u svojim rukama. Da. Znači, ko je to? To nema veze sa medijima, to je sasvim, to je samo povreda zakona, tu nema mediji ništa. Pazi, znači velikom sigurnošću mogu da ti kažem, znači sljedeću stvar, da ću, ja to neću da kažem u emisiji. Dobro. To, makar to imam dužnost prema vama, tako da... Darko, hvala ti najljepša, čućemo se. Nije to hvala nikakva. A jeste, pa mi smo se obratili, mislili smo da stvarno znaš da tebi ne može niko ništa zabraniti, zato smo ti se javili. Evo vidiš da može, ja sam mislio to, evo vidiš da može. Darko, hvala, tebi srećno u daljem radu. Hvala ti. Čućemo se tokom nedjelje. Hvala ti. Ajde. Ćao.